Bandum Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fun ulun susun Nabi Adam, yang ke itu wahai tengku bandum insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, dalam syurga dalam mata getap iblis. Le Nabi Nuh masa seput gepegat kapai, gepediang kenan bala tentera jeneh bekai. Pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tat murah dan sejahtera perangui halim. 7 Nabi Lut 8 Ishak ngan Ismail, yuhdi mina suruh Rabbi kerbenesi. 10 Harun 11 Musa ane Imran, Bukit Tur Sina dan marid dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangat hatsu, ia yang jile hanja dehle tedang laju. Keleblah ulun pegah Zulkifli, Nabi Sulaiman karya Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah udib jina, 16 Yusuf belun pengeh bansam lakau. Tajroh rupa Nabi Yusuf hai bohate, pungo Zulaikha permoh raja nanggra Mesir. 17 Syu'ib umu katrib suput mata, yang juk tungkat ke mukjizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yakub, 20 le Nabi Yunus yang poh engkut. 20 pet ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karunia Allah Tuhan yang esa. 25 ban mekong wahirakan, Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan. Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan.